Dobro mi došli na Sandhu Ayurveda kanal. Danas bih htjela popričati o tome što smo naučili iz ove karantene, sad kada malo popuštaju mjere. I htjela bih zapravo dati svoj osvrt prema tome kako ste mi dolazili i kakve uvide sam dobila kroz dijeljenje iskustva koje ste mi dali. Što je bila primarna tema, lekcije koje su se najviše podigle za vrijeme ovog razdoblja. Pa bi odmah krenula. Prva stvar koja se pojavila kao važna lekcija ove karantene su prioriteti. Da točno prepoznamo u životu što nam je bitno, tko nam je bitan i koje usmjerenje dalje želimo u životu. Znači, mnogi od vas koji su došli kod mene jednostavno su shvatili da im ne paše više taj posao ili da jednostavno žele raditi nešto više iz svoje duše, nešto što ih više veseli. Puno od vas jednostavno je ušlo u taj jedan odmor sami sa sobom, da zapravo na neki način ste sami sebi rekli joj, pa ja nisam bio ni svjesna koliko je način na koji sam do sada funkcionirao iscrpljujući za mene, ne? Taj dio smatram da je veliki blagoslov osvještavanja iz ove karantene. Znači, od sada ćemo točno znati koji su naši prioriteti. Da li nam je to prioritet naša obitelj ili nam je prioritet neki naši interesi, neke naši hobiji, neka naši novi poslovni pothvati. Isto tako, mnogima od vas se ukazalo da zapravo tu gdje jesu im je dobro i da tu trebaju ostati i da si možda samo trebaju pružiti neke dodatne aktivnosti i to je to. Tako da jako sam iskreno sretna. Sad guru je lijepo rekao da san svakog gurua je da zatvori svog učenika doma. Pa mislim da smo svi prošli taj dio da smo zatvoreni i da imamo suočavanje sa sobom iznutra. Znači, unutarnje je postalo bitnije nego vanjsko i najbolje od svega što u tom unutarnjem prostoru smo vidjeli točno gdje smo slabi, gdje smo jaki, što hoćemo, što nećemo. I zato veselite se ovom periodu, zato jer ste dobili jako vrijedne uvide za sebe, što možda uopće ne bi nikad imali priliku da ste stalno u kolotečini života u kojoj jeste. Druga bitna stvar, osim prioriteta koja se pokazala također bitna, je motivacija. Znači, što je nama motivacija? Meni je jako lijepo pitanje postavio moj sin neki dan kada sam ja nešto radila, prčkala nešto, slagala nešto što sam mislila podijeliti sa svijetom. I onda je on mene pitao, mama, da li bi ti imala volje to raditi, da znaš da to zapravo nećeš nigdje objaviti, da se to nikad neće nigdje pokazati, da to nikad niko neće vidjeti. I to je prekrasno pitanje, stvarno, evo, hvala mu, jer tu možemo uvijek sebe pitati stvarno da li mi to radimo radi sebe, radi svog unutarnjeg zadovoljstva ili to radimo zato da bi nekog impresionirali ili da bi na neki način ostavili neki utisak na svijet, jer svi volimo biti vječni na neki način, svjesni bili toga ili ne. Tako da, evo ga, to je isto dio koji bi bilo zgodno da razmislite. Koja je vaša motivacija? Znači, kada nešto idete napraviti, pitajte sebe
iz kojeg dijela to sebe radi. Da li to radite zbog novaca, da li to radite zbog svog gušta, da li to radite da nekom pomognete, da li to radite da nekog impresionirate. Uglavnom, važno je da jednostavno znate zašto nešto radite. Jer puno puta mi se zanesemo, nešto počnemo raditi, zapravo nemamo pojma koja je ispod motivacija da to napravimo. Znači što je to iznutra zapravo što nas nagoni da to radimo. Evo, znači druga stvar vrlo bitna je motivacija. Treća stvar, suočavanje sa svojim slabostima, a to je puno od vas i osvijestilo puno različitih strahova. Od strahova za egzistenciju do strahova od gubitka kontakta i bliskosti s drugim ljudima do na neki način jednog straha od toga kakva će budućnost planete na društvenoj razini izgledati. Jedna od slabosti koju sam uočila je ta informacijska slabost, znači prorađivanje informacija koje dobivamo izvana, kako ih prorađujemo i kako da zapravo one stvari koje ne čine nam dobro, da na neki način odbacimo ili da jednostavno ne upijemo u naš organizam, jer imamo onda jednostavno nekakve nelagode ili nekakve problematične grčeve ili jednostavno to utječe loše na naše tijelo kada upijamo loše informacije o tome šta će biti, kako će biti i osjećamo se možda nemoćni u nekom prostoru kako da to promijenimo. Nismo se svi sa slabosti uspješno suočili, no ako se i niste uspješno suočili u smislu da ste postali nezadovoljni, strašljivi, da vam tijelo reagira na svaki zvuk ili da jednostavno nemate sigurnost više u to što će dalje biti, to je samo prvi krug. Znači, vi ćete to savladati, ali morate znati da je to dio s kojim se trebate pozabaviti. Strahovi su definitivno izašli van da ih sada riješimo, a ne da odemo u bolesti, u potonuće. Da ne odemo u potonuće. I lijepo je jedna moja klijentica ovih dana mi rekla, ovo je sada doba da ili će se otići u pozitivu, u optimizam, ili će se otići u pesimizam. I molim vas, izaberite optimizam, imate odotraga smajlić, pa molim da ga pratite. Znači, čak i kada mislite da će sve biti crno, da će sve biti loše, da će sve biti ružno, nemojte zaboraviti da smo mi pod božanskom kapom i da sve što se događa je isto dio božanskog plana i da koliko god da nam je nešto teško, da mi zapravo tu učimo i da je važno da taj aspekt sebe unaprijedimo maksimalno, a onda će sama budućnost se pokazati prema našem napretku voljom. Dižite sebe iz blata i kada vam treba pomoć, uzmite, tražite, ali isto tako nemojte pretjerivati s pomoćima, jer ako previše grabimo na sve strane, na kraju se ne primimo nigdje dobro. Tako da pazite na taj dio, nego jednostavno budite svjesni da vam možda treba nekad nekakav push, ali onda sjednite sami sa sobom, zatvorite oči i dogovorite se sa sobom. Kao što postoji od Markeza 4 sporazuma sa sobom, tako sad se vi dogovorite. Kada je to, ja ću to. Kada je ovo, ja ću ovo. 4. lekcija karantene je prilagodljivost. Prilagodljivost je bitna za preživljavanje i vezana je za sve ovo prije. Što brže nađemo način da se snađemo u novim okolnostima, to bolje. Koncentrirajte se na ono što možete, a ne na ono što ne možete. Kako ćete se najbrže prilagoditi na neku situaciju? Tako, naravno prvo da se smirite,
a onda iza toga da prvo radite ono što možete, ono u čemu ste dobri. To će vas dovesti do prilagođavanja novim okolnostima i novom tipu funkcioniranja sa onime što već imate razvijeno. Jako je teško ići razvijati u teškim okolnostima nešto u čemu nismo dobri. Znači, to nemojte raditi. To je jako možda čudno što vam kažem, ali vidim da to vrlo često upravo u ovom periodu se događa. Ono što je važno za prilagodljivost je da koristite prvo svoj talent, a ne svoju slabost. Puno vas krene od toga što ja sve ne mogu i zbog toga što ne mogu se zablokirate i paralizirate. I stoga je jako, jako bitno da znate da u situacijama kada je teško, kada je komplicirano, kada morate usvojiti možda nove tehnologije, možda novi modus operandi funkcioniranja, da prvo krenete od onoga u čemu ste najbolji. Da li je to komunikacija, da li je to izrada nečega, da li je to sviranje, pjevanje, izgradnja nečega, šta god da to je, prvo krenite od svog talenta. Nemojte kretati od onoga što ne znate, jer u trenutku kada mi gubimo tlo pod nogama, znači kada se stvari mijenjaju, prva stvar koja se pojavljuje u nama je nesigurnost. Kako je najlakši način vratiti nas? Tako da radimo ono u čemu smo najbolji. A to većina od vas već zna u čemu je najbolja. Da li u marketingu, u komunikaciji, u pisanju, u pjevanju, u sviranju, u zabavljanju drugih, u duhovitosti, u čemu god. Znači, to je jedna bitna stvar, jer to je premosnica da onda počnete usvajati neke vještine koje vas možda plaše i koje ste prije izbjegavali, kao na primjer jako puno od vas ima taj problem suočavanja sa tehnologijom, sa Zoomovima, sa Discordima, sa svakakvim vrstama povezivanja i pohrane i dijeljenja, i jednostavno ako prvo ne dobijete to samopouzdanje, pa ja sam super u ovome, ja mogu to, dajte mi ovo, pokažite vi, onda vi jednostavno imate motivaciju, imate mogućnost da izađete s nečim van, automatski ulazite u prilagođavanje. Tako da, molim vas, koristite svoje talente. Pišite koja god tema da vas zanima, koju bi voljeli da obradim, slobodno mi se obratite, jer iskustvo je velika vrijednost. Hvala.